kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Si kamot gam pare bubaut, anyat may paikungan ka paray. Umayak la ko mamakikape, pare Elmer. Ay wan ado ti kapimi dito'y paray. Motor mo dayo ta pare. Uno, binulod mo lang. Siyempre, motor ko paray. Iyawid ko kaday, no saan ko ako kwa. Nakasta, kairuruar mo lang nga rod. Un paray, kairuruar ko lang di Lunes. Sigurado anang ina dayo ta motor pare. Sakto lang paray. Nimbagla pang service ko no kasta nga da trabaho ko no papanak. Naimbag ka pare. At dakwartam nga inggatang mo iti motor mo. Siyempre, urnong kumat ay ti mano abulan paray. Magustok ti kulay iti motor mo pare. Rugyam mo tindagurnong paray. Tapmusan ka nga agbulbulod laang. Narigat nga tatikas day. Magitan to pare. Addakin ka na ito paray. Sumrak ta iti unag tagkapita. Naibagam kanya akapiti gagaram ka. Wen man pare. Naimas nga minti kape yo. Ngamti kape mi ije balay. Nalang! Woo! Nalang! Ay nawaw, apay ka di aya. Itay kapay ananang dita si kabubaw. Anyat ibagam aya. Amangan ko nak no mabaling nga agaplay kayo itilon. Iti anya agapaw nga agaplayak itilon. Kasapulak nga rin ti kwarta nanang. Saan mo't analaka ti agaplay itilon ka? Naimbag ka na kayo. Tada dyan nagmembruan nyo, amabalin ang paglunan nyo. Adda, ngam anwam manan ti kwarta aya. Igatang kumanmut iti motor ko, nanang. Ay nawaw, awan lang aruden makukwartam. Kumpormi pay laang mat ti mapampanunot mo agatangan. Nakitam laang nga da motor ti kayem mo. Alamot ka na, nanang. Siyak mo't latagbayad. Da kayo laang ti agaplay. Tanong siya, sigurado asandang aproban. Ay jak kaya. Ikan kayo ti gunggunayo, nanang. Ay awan lat amok dita anak kaw. Makapatruma ka. Amangan no aramid manantikas iti inaramid mo iti napalabas atawan. Siyak tumanan ti kaasing agbayad iti utang mo. May sakilo man a chicken feet, Raquel kasinsen. Kabarbaro ta motor mo kasinsin Elmer. Si kakit di mo kasinsen. Fully paid ka di mo laang data? Amangan mat no. Ay nawaw, siyempre kasinsen. Sa anak ang mangiruar iti motor ahuluganan niya. Kita lang agan anad ka akanayon tane. Ado ti maak-aksidente. Wan kasinsen. Kanayon mo't nga ganaan nada. Anyang aminan ti gatangam. May sakilo a chicken feet. Ayun, day talaang. Wan kasinsen. Ricardo nga Adupay tinabati a Ricardo ije balay kasinsen. Ay, mabiit lang nga rod ta mga kilo Dalusak ka di mo langan, wan no? Mabalin ka day? Mapalin lang tamat. Awan mat unay customer ko ita. Alaman nga rod kasinsen. Dalusamon. Tapno day talangan mangiluto taramito ni nanang. Nanang, at tuyon timpagatang mo at chicken feet. Aga, siyam ta nagmotor ka pa'y laang nga men si ka, Elmer. Ni nanang mo, kakaisunang at da motor ko. Kita amat ti pangus-usarap iti dayta ang motor Ay nawa, ni nanang nga talaga. Kasla di nakam-am mo mo. Nagado ti maak-aksidente, iso asika, aganad ka. Saan adi na darasudos ti panagmanihaw. Danag yun ay nanang. Palagipan ka, tadyak kayat ang maaksidente ka. Good boy ti kakaisunang anak yun nanang. Isungawan nga rod pagdanagan yun. Awatin nyo kit din timpakatang yun. Taiya dubo yun. Anyangay, nanang. Kumusta day jay? Ti anya manan bubot. Ay nawaw. Di ibagbak ka da kayo iti napalabas nga ay.
Nutilon manen tidakdaka matam, ha, sa anak nga agaplay. Nanang, alam mo ito No imbagak asaan, saan? Di nakmandagulit na kasta. Kasanulangin ti plano mi kansansen nga ag-rides inton anniversary mi. Na, nagturad kayo meten nga ag-rides. Among ti ag-motor ay. Amok at damat experience ko. Ay pang-aasiyo man, di yu ibirbirok ti pagsakitan ti ulo. At asikanhan nga ilaklako ni pare Martin, nanang, nalakalaang dayjay. Ay makatitilang kasi kabubok. Awan nga rudan Nas ka nabuludag ti motor ni pare Elmer, tapno matuloy ti plano mi iti nobya. Anyat ko nam. Awan nanang, awan. Kukwayo tinangagyaw. Mabalin ka de, pare Elmer. Tiyan niya pare bubot. Noo kailangan ka, noo manlugot ka. Mabalin ka de abuludag pa ilang ti motor mo. Ay no, sa dino ti papanamaya pare. Anniversary mi ngaming kansansyen no Sabado, pare. Kahit, Plano mi kumati ag-rides, pare. anya, Uray may saldaw kan may sarabilang, pare. pagpanunutak man pare. Di ka madanagan. Tama sigurado nga wanda ka sa mapasamak iti motor mo, pare. Amok mo tag motor. Amok nga amom dagmotor pare. Ipabulod mo nga rutin kanyak, Sige, ipabulot ko. Nga, isublim mo't lada ako sa. Ay na, agyaman na klaunay, pare, Di ka madanagan. Full tank ti motor mo nga isublek. Kitaan nyo lang tama nga no adayo ti paparanyaw, kat ma-checkpoint kayo pare. Saan, pare? Di ka madanagan. Tasaan kami nga umadayo. Anyat imay imbaga tigayim mau. Apay adi mo pinastruk dayjay. Bulodin na kano ti motor ko, nanang. Kahit impabulod mo, Mike. Impabulod ko at agayim ko ngaruday chay. Ay nawaw, nagturod ka matan anang ipabulod iti motor mo, sika, Ilmar? May saldaw kan may sarabila ang mat, nanang. Di bali tamumot ni bubot tag motor, nanang. Kasano nga raw no saan nga agsubli day ta ang motor? Nabayagan nga agayim kami kin ni bubot. Ay, agpanunot ka na imbag, Ilmar. Uray pa'y nabayag nga agayim kayaw. Danag yun, ayan, nanang. Madanaganak tanarigat ti agpabulod iti anyaman agamit. Diyak kayat aday tantupay ti pagparikutam. Nanang, mabanak ita enda pare Elmar. Na, apay manan ijay. Mapan ko alaan ti buludag ang motor na. Anya, Matuloy ti rides mi kinisansyan ita. talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, Isong arod mo ti kahit ni Sunshine, nanang. Ti ag-rides kami. Ay naanak kaw, mabalin mo't nga agluto tayo latan, tamangan tayo dito'y balay. Ay no, saan amabalin May mayat paikit ni dayjay, Rides nga rod ti kahit mi nanang. Saan amakan? Ay, apo aya, nagrigat ka akasarsarita. Nakitak nga inusar da bubot kan sunshine ti motor ni kasinsin Elmer anti Santa. Impabulod mo't ni kasinsin mo iti gayim na. Ay nawaw, apay nga impabulod na. Diyak amo iti dayja kasinsin mo. Sapay ka barbaro dayjay ang motor na ante. Impabulod na gayim na kanuk nga rod ni bubot. Kasano ngay no saan nga agsubli ti motor na ante. Dakkel ti panagtalak ti kasinsin mo iti gayim na kaanakan. Ay, inton kwan, day tapay ti pagparikutan na. Imbagak magkangkwana, ngam ipilit na magtikayat na. Ni kasinsin talaga. Ay, anya nga minon ti gagaram ante. Bayadak ti utang mi iti istor mo kaanakan. Kwintaam numanaw, tabayadak amin, tapno malpasan. At ako, nanang. Naan ano ka, bubot anak ka? Hawan da ito, nanang. Ni sunshine ngay. Intulod ko ni Jebalayda, Kag ti motor ni Elmer agayim mo ngay, di mo matinyaway. Insubli ko na. Sigurado ka nga insublime? Wow, nanang. Insubli ko. Isong arot ang nagnakanagawid. Anya, Sige, agdiretso ako niti silid ko, nanang. Kahit kunta ginana, nabampanugak. sakbay nga ginana ka. Sumbatampay nga umuna ti saludsod ka. Naan ano ka, apay akasta ti langam anagawaid. Awan da ito'y nanang. Nabanugak laang iso akastoy. Da kayo gindi mo. Sensitibo kay launay. Madlaw yo amin. Sige, inako niti silid ko.
Maturog kay matan, tapnusan kay amapuyat. Nanang, san ka di pa nga insubli ni pare bubot ti motor ko? Awan pa'y mo't anak ko. Ay no, apay ngay. Ita ko mga isubli na kat. Awaga, munutik sam. Di namot nga rod replyan nagititext ko kan kwa na. Day taki day. Ay, Amangan mo't no insalda na mo't tanti motor mo. nay, san ang mabalin ah? Apay nga raw adi na isublingay. San mo't siguro nga ramidan ni pare bubot tayo nanang? Nabayagan nga gayem kami. Kan may sa, adda kanyak ti papeles da a motor. Uray gayem mo no awan konsensya na. Awan latam mo anak ko. No siyak ti sika. Mapan ka iti ayanda ita mulaang. Amwam no nang ipanan na iti motor mo. No awan pa itang aldaw, mapanak iti ayan dain tun bigat nanang. Naimbag nga aldaw yaw nana Aida, adda ka din ni bubot. Awan mo't nga rod iti silid na itay nakariinga. Ay nawaw, napanan na ngay nana. Day tatijak amaw. Saan mo't nga rod ang nagpakada kanyak. Adda masapol mo kan kwa na. Di na pa'y mat ngamin na isublit ti binulod na ang motor nana. Anya, kano ti kuna na kanya katin subli na kanumot kan ka. Awan pa'y mat nana. Nangipanan na nga rod nga eh. Awan mo't inyawid na dito'y balay. Di na pa'y sungbatan ti awag ko kan kwa na. Iso adyak mat amaw nana. Ay naglokon da kya tao. Isumot lagayam apimanaw asaan ang nagpakpakada. Tadamanan inaramid na akalukuan. Ti motor mo ngay. Awan ni pare bubot ije balay da nana. Ay nawaw, napanan na ngay. Saan mo't nga amo ni nana Aida? Ta saan ang nagpakada ka no? Amangan mo no inla ko na mutanday ta ang motor. Ay sus, day tangaro ti pagdandanagak nanang. Kunak to ngamin keng ka. Di mo pabuludan day ja tao. Adyak mat amo akas ti taramidan na nanang. Anya ngay ita, si kamo lang ti agparikot. Tinobya na ngay, di mo kinasarita. Uray ni Sunshine, awan amo na. Adalakit di amuna. Di nalaang kayat nga ibaga keng ka. Kasanupay day tuwi nanang. Ay, awanan na. Saan tayo nga amaw no sa dino ti ayan day ta ang motor. Masapul nga urayan tayo nga agpakita day di abubaw. Kumusta nga iti motor ni Kasinsin Elmer anti Santang? Awan pa'y nga raw. Nasurok ang makalawasan asaan ang nagawid ni Bubot di tabalayda. Ay sus, amangan mo't no inlako na, wano insalda na ti motor. Day tati saan tayo nga amaw kaanakan. Ni Sunshine ano biya na ngay, amangan no addaan mo day ti ante. Nang runa kat isuda mo't tinangusar iti motor ti Kasinsin ko. Kinasarita nga ron ti kasinsin mo, di na kanumot amaw. Ay, day tatirigat ti agpabulod no irresponsable ti agbulbulod. Wan nga ron kaanakan, motor pa'y may. Anya ngayon ti pagservice ni Kasinsin Elmer. Awanan na, anusan nanti magmag na. Saan mutin ang makontak day di abubot? Ay, imbes nga daginatang na-service na. Ay, nakunampay kaanakan. Ni kasinsin mo ilmer mo ngamin numaminsan. Nalakang agtalag itipada na atao. At ako, nanang, Ay, bobot, sa dino tinagapwam. nagpaangin aklarang. Danda ni dua lawas adi ka nagawid. Nangipanam iti motor ni Elmer agay yimaw. Nanang, day tangarod ti parikot. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Nadadahil ti motor ni pare Elmer, nanang. Anya, Naibanggak ti motor. ay nawaw, day tantuka nga may takas kasiro ka. Saan mo't ananang? Ngam nadadahil mo't ti motor na. Ayan nga rudan ti motor. Inlamang ko. Ijay, Diya si ti waiting shade. ay namang ibabain ka bubot. Mapan ka iti ayan da Elmer itamulaan. Taibagam kan kwa na tinapasama. Nasayat mo ta nagpakita ka mutlangan pare bubot. Gaputa makonsensya klaunay pare. Nasayat mo't no kasta. Danda ni dua alawas adi ka nagpakpakita kada kami. Pasensyakan pare. Kat, ayun nga iti motor ko. Kastoy ngamin pare. Naibanggay ti kabiti, idi paawid akon. Di mo ibaga nga. Nakalasatak pare. Ngam napirdi ti motor mo. Ay nawaw. Ay nangarutan.
Inlamang ko iti karuutan, iti asidag ti waiting shed pare. Unay kan pare. Impabulod ko day a motor, tanagtalagak ka. Ngam anya nga tinaramid mo. Pare, sa apay ko mata mapakawan na. Ikarek, inutak abayadan ti motor mo. Agtrabaho ak, tapno makabayad akken ka pare. Limabas ni Bubot dito'y istor ko idi na minsan, ante. Sigurado nga iti ayan nyo, tinagturungan na. Wan, nagsarita da iti kasinsin mo. Kan, naisubli na ti motor, ante. Saanan tanaperdi ka numay. Ay nawaw, kasano nga rudan da ita? Nakita yo ka di tinapirdi ang motor? Ang mga no agul-ulbud laang ni Bubot. Nakita ni kasinsin mo, Ilmer. Kat tinagsaritaan da, bayadan ni Bubot ti motor adinadaal na. No kasanumat nga min anaperdi, ante. Naibangga kanumit iti Cavite. Ay naglukon, naimbag ata nakalasat pa eh. Wan nga rod Manong ay titangdan mo urnaw. Itaw sa nanang, nga magdiretso kin pare Elmer. Manaw ti utang mo kan kuana. Medyo dakkel pa ilang nanang. Bannog lang ti mabatbati kanyak tunggal pa nagsusweldo. Bunga day ti kinadarasudos mo, anak ko. Namok lakas ti mapasamak. Sangkulat ako man abinulbulod ti motor ni pare Elmer. Ay, awanan maaramidam tanapasama kun. Iso pa di na bayadan. Ay nawaw, ano saan mo't amabalin adi mo bayadan? Agreklamo at igayim mo. Sabay sana basta-basta ti presyo na tayo dyan. Ay, awanan ti adupay asaw. Bayadam ti dinadaal mo tapno malpasan. Pag nakmam day ta napasamak, tainton sumarunaw, saan aday ta agul-ulbod ti paglaingam. No nag-apply kayo kumaitilon ide. Ay na, Bubot, di nakman papasulan. Basol mo, no apay ngagbaybayad ka ita. Nalaing ka ngagbulaw, ngem kas-kasero ka magayam. Anya ngay ita. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbulod? Ngam aywanan tayo kuma ti anyaman abinulod tayo. Saan tayo nga agdarasudos wano kaskasero? Iti kasta kat presentable matlaeng ang maisubli ti anyaman abinulod tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.